boleh miskin demi kehormatan, demi keimanan boleh lapar demi keimanan. Jangan sampai dijual berapapun harga diri ini, jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Demi kehormatan boleh miskin demi kehormatan, demi keimanan boleh lapar demi keimanan. Asik Sopa Sotet juga Ica Audio Baresta. Berjalan kaki tapi punya harga diri daripada persediaan tanpa kehormatan. Lebih baik kupu ketua tapi jadi hamba Tuhan daripada di gedung tanpa keimanan. Hanya dengan kehormatan diri jadi berharga, hanya dengan keimanan hidup jadi bahagia. Demi kehormatan boleh miskin demi kehormatan, demi keimanan boleh lapar demi keimanan. Jangan sampai dijual berapapun harga diri ini, jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Demi kehormatan